Trek. Awas macet. Tarik kah? Trek. Lagi dia kang Ben. Lam ko. Miko ni ko lah. Sepeda balik kayu dorong. Balik ni kawan ni. Iya. Awas setia kawan. Iya.
Nancat. Weh anak koma, manula anak koma aja reno. Well. Well. Well.
Lagi mancing mah. Hei. Jangan deh Bang. Mulai dah.
Pak? Balik banyak ya. Buah. Buah tadi. Kalau mulai nanti ya. Silakan. Ya, op, hati-hati. Ya. Ayo Pak. Mau difotoin sambil Jadi Pak. ada kamera? Ada. Ya, istirahat dia mau ini. Sambil tanda tangan. Ini Pak. Ya. Mau di latar belakang gambar? Sudah di Pak. Sudah di bawah. Terima kasih Pak. Oke. Perorangan sini Pak, nanti timnya dari. Gaspol. Malam muna. Tanda tangan dulu Om.
Yuk. Terima kasih. Udah ya, nanti kedua lagi ada. Kalau lapera ya. Lari Sanjo lah, lari Sanjo. Lari Sanjo. Aku tambah cantik aja. Tambah cantik aja. Nah, maksudnya kalau tambah cantik kan diambilin kue. Biasanya kalau dipuji kan nambah kue. Iya, yang mana Bapak lagi? Yang mana Bapak? Bapak yang mana? Ade. Papa. Apa isinya? Nih. Nih. Hah? Nang gratis kancang ke pera ya. Kalau dua nyumbang deh. Oh. Dia apa aja, Pak? Kalau promo tuh di bawah agak di bawah. Apa isinya? Ada buah. Ya. Ah, Minumnya di situ. sama buahnya. Ya coba lah lu. Aduh, sana. Mana? Pak, lagi. Nah. Kepiak ya, Bang. Padeh kuahnya, Mbak. Pandai. Aduh kutu, Mak. Pinagi. Minum, Pak, minum. Iya. Teh manis ada. Jangan lupa. Pre. Pre. Pre dah sudah ada lo. Tangan. Ya lo. Kupon dong. Kupon. Ayo bapak-bapak untuk akhiran. Wah, 2 rit. Hah? Perai Indo atau kencang tuh? Perempuan ini. Perempuan ini. Jadi. Risoles telur. Apa? Kanan kiri, Bang? Jempol, Bang.
Tuntun sepeda ya Pak. Kok area Siriki na kok? Area Siriki mana kok?